yafuna kwawo omugala oyo yafa n'okufa yeyandizaako ati nkuyizizaako mugali kwawo omugala yafa omugala bwe yafa yakubanga ati mugali kwawo oyo yagolola ati mbu yatuuka eyewaabwe mbu yayenda ekisaada kitamiivu kiti ati mbu kyamugemya siriimu ekyatwawula bulwaire bwene buno olwategeera nti ndi mulwaire yaneegala nga nigaida kaka aba wa mulamu wange yalaalira eyo nafuna ekiddukano nga kyamaanyi kyantematema buli bantu naava nga emunumba tifuluma n'abaana bakyenda kujja na byenda Katonda wange. So buti buzibu ki obuyambi tebuwandiyenza oba oli abantu bakuyambe wawo oli obubya ino ekigambo ekyokulya n'okunywa ekindi obubi kisobola okuyizaamu amaanyi mu nninga omunenninga buli nninga eruma ate buli nninga eyawaamu amaanyi nninga odaayunguluka ate ekintu kiri amagumba owulira mulenga kiri kubegeta amagumba Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube. kirungi kyokola kuba nga oli kwa media kituyizaamu amaani yasaba yakabaka ali kusubscribe nga to go ahead and subscribe like and share our videos nze Yazid Yolisigira awo ife bisidamu bikado ntandise nga ndikwogera nga ndikuwerawera emboozi yetwidyeko amuna ife mugonvu tuva kumusitula ngiyeno bitundu ebyebulanga era nga bandese mbirombiro oba oli awo nfuneko ku emboozi y'omukyalo NASABU tumala tube n'engeri yetumuyambamu NASABU yafuna obulwaire obwamukenenya obumulumye emyaka otiina ekyembi ekiro kiri nti oluvannyuma olwa NASABU nibaabwe okwetegeera nti balwaire obufumbo bw'eddamu obutagemagana era nga omusaada olw'obusungu obw'ekitalo oba obuswavu yagema mwedidde yava waka yamwabulira yajja mu bitundu eby'e Kampala NASABU bali bazaire abaana nga babiri abaana baba mutoola kola butaidi ye bali NASABU yatandikira n'okubonaabona ng'olumbe lumuluma aye nga n'obuyambi azira eyandi muyambi yamwabuliraawo yava mu bitundu eby'eiganga ye yali enakirulwe yatambula yajja yagwa maka ag'omuntu eno ku kyalo ekyebulanga wabula wano we yaida nga anoonya emirimu bamukumaku aye embeera eyinze n'abantu abamukumaku obulwaire bw'omuluma ate azira buyambi NASABU asinda ali ku makenda ag'akawuka kamukenenya aye azira amere NASABU enaku diwera nga taliire aye ate nga bali mukoba amere eddagala ekimuviira ku lumba okweyongera okumuluma ino era takasobola kutambula olumbe lwamumena ebigere NASABU yegalula bwegalule watasobola kwegalula bamusitula busitule wabula engeno yali ti bantu be bamukumira obukumire nga naye n'abamukuma tibaidi bantu be baliruyiwa so bakubira ati omuntu asobola okutufiira ku wano bakati Yolisigira idde otuyambeko kutomana so ndiye nebulanga mpayeko ku NASABU ebikuluma ng'olumbe nga lukumazeewo tokasobola kutambula kwetuka bukwetuke
mutoyi njana nabivu avayo nabivu ate etoyi eri kuwabanvu nakalubizibwa okujja yetoyi kyesobola obulwaire buno. So okwidde nebulanga wavuira wali ofumbirwa nakirulwe aiganga atukobere ku omusaadha mwali maze ofumba emyaka emekera yakwaganawa ndagana nakigoye banzaale waife abazaire bange nga bakaliwo aye abazaire bange baafa bombi omusaadha n'omukazi baafa bandekulira zira muntu yena asobola kunamba. So omusaadha ntukobere ku yakugula okuva bazaire wabyali byakawundo kakubye dinisa kale tiyangula yantwala butwale n'abazaire nga tebaidde oluvannyuma yamala yajaye bamutegeera. So mwajja mwasenge nakirulwe omusaadha yalina amaka yalina amaka ngagwe niwo gabamu mwatandika buto obufumbo bufumbo kali tibwali mutaabu yona nga tuli balamu aye olwalwala nabona munange kakoati nkanje kwe Kampala ndi empiye emirimu munange najja kubaawo tiyaira. Omusaadha yali akola ki? Yali atema nyama okusooka yali atema nyama mutawuni eiganga ebyo ebyenyama yabivaako yakati kanjye Kampala yajje Kampala tiyaira navuga timuwulizaako. Abaana baliwa yakuzalamu abaana bameka? Babiri. Baliwa? Abaana tidiwe bali mwene oyo banaidiwe bali aye nze mwene tidiwe bali. Ki ekibawula n'omusaadha n'okuba tekanvueyo? Anti ekyatwawula bulwaire bwene buno olwategeera nti ndi mulwaire yaneegala nga nigaida kaka aba wamulamu wange yalaalira eyo ekyokulya yetumutwalira era mwanya yamukoba ati dotenduka eno oyo omukazi aida akugemya obulwaire yatenduka owamwanina nga nze eno yentenduka nga taneega nga tantuukirira yendi namana buzibu bwendiku nzuzeena namuleka bwe namuleka era yajja mu maiso ngaera kirala ekyo kyakola. Saini zikide wali olagedde amavuirako okutegeera nti wali n'obulwaire? Enviiri nedakyuka ku mutwe natandika okozimba nagogomba gano nagogomba mwanina yamukoba ati omukazi yaboneka obulwaire bwamugema lekera okumwesembereza olumukire wagire Kampala ati toira bwe yajja tiyaira. Mu kiseera ekyo tiyakobako kwatujje twekebeze twembi? Tiyankobako nze mwene nize olumbe bulwangema lwamaani niluntayirira nakuba nti olumbe nno lwanuma ino nti kanjeeku mu idwaliro ndwaleku omusuuda. Mu kiseera ekyo lwali lukuluma lutya ekyakuviirako koti kanje mu idwaliro ng'oli bona wetamirwa embeera yali era lwanuma nga bwendi nti lwankuba ku buliri nga era nga mbeedebwa bubeedebu tusobola kutambula nga Katonda yanamba naide engulu n'abamu agatambula najja kutwalira. Wali otandise n'okukolola? Nga nkolola ino ekifuba kyamaanyi kanti kanjeeku mu idwaliro ndwaleko omusuuda najja nga ali kujja olwala omusuuda ekirowoozo kyandidira eno abantu olumbe nno lwanuma ino tutame kanjeeku wale webatoolako omusaayi gwa siriimu najja webatooleraku omusaayi omusawo yampa ati tiyama ku foomu natyama ku foomu yaleeta ebikola
yantolako omusaayi yamala okuguntolako yakati kayityamaawo oyinda ebinayirako nakukobera ekiviiremu natyama kyavaamu ebiseera byatuuka nga bwine ekiviiremu ng'akoba ati Nankwanga ati buti obulwaye bunaaba bukulimu ojja kweyita oba ojja kubaawo okuuma abaana enaka nti nja kubaawo okuuma abaana era mmire n'eddagala nsobola okuza abaana bange kuba abaana bange bakaali bato ndina okubaawo nsobola obalabirira tijja kufa kweyita sawoni yakati nibaawo ndakukobera ekinaaba kiviiremu naye yakayiyayirayo yebyuma bye ajobaawo kayikayira kakoba ati Nankwanga NASABU ati buti obulwaire buno bwa siriimu bwakugema ati aye buti ojja kubaawo oba ojja kweyita nti bbe tijja kweyita ati ni obanga tojja kweyita bono olunaku gindi nalwerabira nilwebankoba okujja okufuna amakembe oba lwali lwakusatu oba lwakubiri nalwerabira mu ngeri y'emyaka yegibise akati olunaku gundi ira okutandisa eddagala bulwaire bwakugema yankoberera nali mugumu naira yekeera natambuza bigere paka eka natambuza ebigere bwenatuuka eka nali akatuuka nti nakuyangemu nakuba nti aye abaana bange bakaali bato nja kufa mbaleke nja kufa ndeka abaana bange maama awo yali akaaliwo yangumya yali akaali kufa yangumya ati guma ati odaja otandika amakerenda abaana odaba kuuma awe natandikira amakerenda paka kati kumakerenda aye amakerenda ngalwireku emyaka nga kuba abaana kale buti wava awo mwidwaliro nojja nokobera were wakobera omusaadde tebansubire nga alina akawuka omusaadde twayawuka nga yalumukolede mwene yajjanga tiyakoma nakujja kwekebeza mwembi mwene yakwabulya yajja Kampala so ewe oba kulingira Nankwanga kuye ni kumwene asobola okubanga nani yaleeta obuzibu buno obuzibu buboneka bwava kunze nze bwensuubiriramu kuba omusaadde nga inasokerako ow'Ekakombo yafunaku awo omugala oyo yafa n'okufa yeyandizaako ati nkuyizizaako mugali kwawo omugala yafa omugala bwe yafa yakubanga ati mugali kwawo oyo yagolola ati mbu yatuuka eyewaabwe mbu yayenda ekisaada kitamiivu kiti ati mbu kyamugemya siriimu n'ow'Ekakombo kuba navve Kakombo mena ajjeena kirube ati mugali kwawo mubali wakawuuka namukobanga nti togeza kumuyiza kubanga mulwaire togeza kumuyiza yena yawulira kinakoba yaluba omuyiza kumbe bulwaire kumbe bwali bwamala okugemaira anti okuba ababitawo emyaka ng'ebiri ng'omukazi bankobera ati mugali kwawo ali bubi ayenda kufa obulwaire bwamugema obwa siriimu aye najja okumutuukaku ng'enviiri daamyuka nga yena ali yero namukaa nti baaba wali ki ndiki waba ki ati mwana iwe olumbe lwange magana ati aye ndimuga ati n'okutambula nakajja okugezaako okutambula ati mbaire nga kendi ku buliri obamwiramu ogwokubiri kaiti yairamu ku Lutonda yafa bufa omusaadde mwene akaaliwo eyo wava Ekakombo
n'akaaliwo. Yafuna omukazi owundi? Alina omukazi owundi n'abaana. Kiri atabaala. Katonda wange. Oh God. So omusaadha watandika okumira eddagala ng'ojjanga Iganga hospital bakuwa eddagala ery'amakerenda. So webali enakiru bajja okubona ng'embeera ekuyinze nga tokasobola kubaawo wenka. Mpegano bwe nali enakirubu nafuna ekiddukano nga kyamaanyi kyantematema buli kantu naava nga nemunumba tifuluma n'abaana nga kyenda kujja na byenda. Kyenda kujja na byenda. Katonda wange. Wenjire niyina eyamba ensobere da poliisi divaayo dawaayo nga gawona n'okuwuna. N'okutambula tikasobola ngebonabona nti olumbe luntayirire nagema boda ya gaali ebiseera ebyo byali bya boda da gaali owa boda yanvuga yantaaku n'abaana bange bombi nagyeka natuuka awo ntya maama obulwaire buntambiire olumbe lunuma tikeesobola maama yakuba atibaawo nabaawo natereera nairawo enajja ye maama natereera ayi nga nkaali kuziga kenibwo. So mbeera ki yakuwaliriza okuva enakirulwo okuyidda eno eruuyi eno okuva owemu okuyidda eno mbwoyidanga anoonya emirimu? Nayidanga anoonya emirimu. Wali otegeera mu biseera ebyo oba olumbe lwali nga oli mulwerwere nga totegeera bulungi? Mpegano okuwaamu amagezi obutategeera bulungi. Omutwe ne gwasooka okunnuma mbayina eragwire. Gwanuma emyaka giti nga tigitoolako 3. Nakobanga bananga benabanga nabo nakaba nti bano omutwe gunuma nnyo nti ayi tigutoolako nti ayi gunuma buli lunaku nga tigutoolako. Omutwe ogwo bagwawona nga ndi obusago obuyika muki mu bigere mu makono era amakono gankubye bwandu tisobola kwesiira kuba nti nesiira nsituke n'amagulu tigasoboka kwesiira. Omutwe ogwo gwanuma ine ekiseera kinene nagulaku obulezi buno obubata mu nnindo okwasimula nga ndowooza nti ekibanga kino nayasimulaku nikivaamu ebikyafu ndowooza kidaaterere olwo obulezi obwo bwakwasimula nebwantereezaku omutwe gwalekera okunnuma. Olumbe lukulumye. Saba Katonda okendeze ku bulumi. Katonda wange. So buti otuuse wano waida wano nga anoonya emirimu? Naida wano nga anoonya emirimu nayaganawo omukaire wange oyo nakandi maama ndikutambula nga anoonya ku mirimu nempekede emira denda kulya nti wentalye ndakwebisibwa bubi. Maama wange oyo akuba ati oda kuba bano oda kunkolerangaku obulimolimo nimire ku mubugogo bwange kuweeyo akasente oba ere mu nnimiro oba kalimu ekikemba nkuwaire okuwengayo akasente. Naye natuuka ekiseera naabona nga amagulu gali kunnuma mutwe bagunnuma nakaba maama nti maama kikeesobola yakaati buumula lekera okola nalekera paka nakati. Abakali kusubscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Chaire mu kumwa na wange na sub mulwaire wa mukenenya obula embere muyinze otogera gano olumbe lutandise okumuniga ekyembi ali kuidagalenga nemera azira yakulya wali tiwaibwe yeja yagwa bugwe yatambula nansi so tuli wano tomana obu oli awo nemboze esobola okugemako waba niko yamba mwana waife mbera y'obwidandabi dedi nebimire emere ekyokulya nekizibu
So wotuka wano chekisigire yali akuluma butisaawo eno nkwagende mu buliri ng'oli omwo ng'oli kutengeeta butengete ekisinga kuluma omugongo guno bwemba nsiika obubi guntema guti kwaba otijambiya nakankanira mu ibbanga nti wabanga oli kusinsimuka omugongo gwansinsimula guti n'amagulu n'amakono n'omugongo tikasobola kukola kutambula era gwegeta namuku wemba oti ngodamulumukamuku nti nemerere kunti gwegedamu gulimuku akegeda kisobola akotambuluka nempwayo amakenda galimu ayo bampa omukebe guti webayi bampanga emyezi ena lwisi bampa myezi 3 2 buti bwemba ntumye obutuma omuntu gwentumye bamuga bwakakebe katya kalala kende waje mwene tokasobola kutambula so buti buzibu ki obuyambi tebuwandiyenza oba oli abantu bakuyambe wawo oli obubya ino ekigambo ekyokulya n'okunywa ekindi obubi kisobola okuyizaamu kwamaanyi mu nninga omuneninga buli nninga eruma ate buli nninga eyawamu amaanyi nninga odayunguluka ate ekintu kiri amagumba owulira mulenga kiri kubegeta amagumba neigovu eriva ku mubiri bitirivu muli kubona ebigambo bino emboozi yamaanyi nawe ffe NASABU tugamu ebintu bingi imu mubeeyo mweyogeza sirimu tigakaali mawulire NASABU ali kukobera kansubire nti ebigambo bya NASABU iwe oli eyo osobola okuba nga olina kinyi kyojja kwega kyobona oba oli awo ndiye namukyalira munku oba nekyoyega toba naye gonaaba mulamu osobola okuyamba abaana ba NASABU kusaawo neyagoma abaana beetaaga buyambi oluvannyuma lwa NASABU omusaadde okutegeera nti mulwaire wakawuka omusaadde yali akalina kujja kwekebeza amaka gasasika omusaadde yamulekawo yali mu Kampala tutwidiyene yali kutabaala ayajja Kampala ndiyena buti ali kutabaala kyali kukola eyo NASABU ali enadagana nsi mubeeye mwayogera tuwita NASABU byali kwogera ekintu ekyo ekirimu amagumba natandika okuva igovu ebitirivu eino ku mubiri kwona nga kuidula igovu nga liswika ne mu sabuni ye nekubyemu lyagwanga awo ebitole bya motoka awo gaana eyo bwene ewabaze ono wena kirulu abantu abaaliwo nabakobiranga nti bana igovu limva ku mubiri lingi oyo mulamu wange yaloberanga bazaati bebyeyo ayida kugemya obubaire yakobanga ati igovu litya lyotusina nalyo akakaziibwe oli kalalu olina igovu kyeriva ku mubiri nabakoba nti igovu liva ku mubiri erya nga liva ati binzaali ebyo ebigere bituuka ekiseera enkumuda afuuka oti binzaali damyuka nabakoba nti bana igovu liva mu bigere ebyo ne mu mutwe muno lyagwanga awo oti ebitole oidi ebitole lyagwanga awo bitiputa nabakoba nti igovu lijja kundeetera obuzibu aye imoyo mbakobera mutakana buti bulwaire nze najangayo okunaabaye nga nje n'amaadi agamala okusobola okwemala kwa igovu eriba liritumbeera ndenga weneekuuta nfunaku akadembe katono aye kaisale kayiri ensoloza nirigera ngobokayo ebigere bijja kuluma ino n'amaanyi n'omutwe eigovu ero lyaba nakobanga nti oba makerenda nagaafuuka obutwa nti amakerenda ganfuukira butwa nti tiidi lwaki ate ekiidukana okaidukana okuidukana be ate okukolola ntuuka ekiseera nakolola era ekifuba kino kinuma ino n'amaanyi
nisina okusinziira nti kisobola bwekifuba okuluma kisobola kusinziira okuba nti oba nkyuka era bwenkyuka nkakabukaka era bwenkuba nduulu nkyuka bwenkuba nduulu kintu kyali ali amagumba neri eiwovu lyowulira lyendi kukobera eriva mu mubiri eriswikiriire mubino bijire nga bikubaku mu bulamu bwo oba oliawo iwe ng'omuntu olina kyeweiddusa kyokuba ti weba osinga ti kino ng'olina saabu ndikoku n'emirembe oba singa ti kino ng'otyamaawo oba bakulire okuwafumintereza ndogaano ntera okukoba nti obulwaire buno bwansaza mu pulaani dange nali ndini pulaani dange densobola okuyiiya aye obulwaire bwankomya butinakoma tikasobola kutambula tikasobola kuba nti oba njagala enkolera omuntu nfuneyo akasente ebyo byentera okubaza omulungi ali kwa Wayi Media tukajja maiso nina NASABU Nankwanga ali wano lumuluma aye ensi eringa yamuvaamu ng'azza buyambi babona wano waali bamusenza busenze tiwaibwe eyafumbirwa balinga abamugobayo nga bakuba ate neyaleetwa bulwaire owa baba we yandibaire ng'alumukira enakigo abazaire baafa so tomana oba oliawo esobola okuba nga emboozi ya NASABU ekugemyeku basaabusabe muveeyo mumwiruukirire NASABU wano bamususaasira mmere wano kumpi nakibuga ebidongo bingi sooka wasirikamu okubyabita ekizibu ekisinga nti NASABU ali ku idagala erya sirimu wabula ebyokulya endi anafu azira byakunwa azira mmere azira byakulya azira byakunwa so osobola okubeeyo watuyamba ku mumbeera yona yona oyambeko ku NASABU mumbeera ey'okulya n'akasente ak'obwidandabi NASABU omubiri gwona gwona gwidwe rashes manedi bwalina era nibwe tuli akasana kava ku idda kayige katulumbye tusobola kuvaawo nga interview tewaire kuba NASABU wakusitula busitula sobola kutambula teba ndi kwenda kugemenkeza interview newe akasana tobonanga buti kifanti kikaida bulungi NASABU rashes dana daidula mu fwesa amona agantu agabwa aye tuwira eriyo ebizigo byabawa okwesiga bakawuka yabangera mu okonentera NASABU ono wali obulungi nanu obulungi nze ndowooza asobola okwira mu amaani yatandika okukola ebyenga omuntu yenna yatandika okukola ebutaka asobola kukola ali wano bayafuuka masikini so tubasaba buyambi mwabona emboozi ya NASABU nga bwe mugiwulire ensi yetuwangayira mu bulamu n'obwo iwe oliwo totegera ido kijja kubaawo tuba tutabaala nga wuwire NASABU asobola okuba nga obuzibu tibwali bwa NASABU wabula muwali kwawe ku musaada yali agiira okufumbirwa muwali kwawe ne yali omulwere gwakawuka era yafa NASABU yanti yategeera mukazi waitu abasaada bakwana bukwane bakatidde ojja ofumbe wajja wafumba yena yategeera butegere nga wira muwali kwawe embeera ekyuse oluvannyuma muwali kwawe yafa okutegeera nga afule sirimu NASABU yali akali mwana mutoka yajja awandi okufumbirwako yafumbirwa nebyo omusaada yamulumuka yajja mu bitundu by'e Kampala tutwidi kyalikola Kampala yena ate yavueno nga mukindaji bakindaji mukugaba ekibumba awo saloko wanga gaba ekibumba aye mama saba Katonda yali yena yekube omutima wabanga yekebeza yategeera nga ali nabo bambi abenga NASABU yikaikana yaisaniya ensobi yaditegeera ndi Yazid Yolisigira tijja kuswika gano kyembasaba bambi buyambi ekindi eseno buyambi embeera tinungi ya NASABU
wembalo nindogera ebigambo ebingi osobola obutabitegeera ayi wobagana weNASABU oba oli awo otegeera oti kituufu kamuwekemuwa kona oba mmere oba kasente bambi kaida kutuuka ku NASABU oba bwiddandabi obanga oli mukugumu ebyobulabe ebyakawuka ng'osobola okutuyambako n'ebizigo biki tamana tusobola okusiba kabiri NASABU enjeni twamusiba buyaka era muyatandika kabiri eno okweyagalaku abaana bato abaana ba myaka ngemeka owundi wa myaka ng'etaano ate owundi wa myaka 7 ezizasobola kukuza mwana wo okusinga ku mama mwene NASABU bamutwala ku abaana ayi ate basobola kukulangwa azirawo naidi mwene naidi kuva ku butone yabayonsa naidi ngeri yabazaalamu so tumuyambe kuku tamana ayongera itafali ku baana be NASABU azirangwe ye nga oli kumbona awaireyo azabi ayambala NASABU awaireyo bamusitulainga kana akantu kalagenda inuma bwerere kana akasikati kuna akadankani NASABU katusabe katonda wenaba yoku obuyambi tuida kwira eno owulire esaaga mbere muko neda katonda edange litandikirwako lirino kale ako kankumi 5 ndidi kalimu ekiro ya sukali wagweyo kuno obutunda wanwakuku nga tufunanga amagezi agandi katuida kunonya amagezi tubone tufuna obuyambi tuida kunonya ndakutambula mbone nti bana mutuyambe ndakutambula oba kineta yakugema kizindalo kwenti muyambe NASABU awulire kale nze kangololo waife kanje mpaye kuko ni mami katwogere kuko n'omukyalo nakuma NASABU wano atukobere obukalubu bwafuna niwa NASABU ayenda okuyambibwa oba oli awo ndi Yazid Yolisigira omukyalo ono mami Zaina nakazibwa nakumya omukyalo ono mulwaire mami ono yaida atya wano NASABU yaida atya wano wo kali ndi wano NASABU yaida akeyinza yanka mama ndi kudaga nafuna obulwaire ebisade yali mukako abantu abange bafa zisaba buyambi onkuume tukolako bulimu ompikyona nawe okusula namukoba ati nakola nti ngakalimu amakasola emirimu kuba abaire alima biki namuwa ekiyumba kino nayinza kusimulawo akalambala ng'omu kuume kuko emyezi gyenasobola nti ndakubaawo nava akasente nfune ekyokulya none nga amakerenda twaba naye myaka gwakusatu emulangira okubulamu naye ngaagoma kyokka nze netandikira tyajjayo kuwaibwe ndowooza okumwizayo nga nzira nakoba katonda mwana nasinga okumanya ono alumizibwa atya era nga bwakuwaire alumizibwa soka tumuto bulumaino amakerenda gamukosa amagumba joint takalina service basirikale baba mubiri butinga alakingashi oba nakira ntya feeding abasirikale abakolokotso sobola okubeera kibyenzira tunekyokubiri agomye so ono edi owaibwe tidiyo nga n'amazima mutawona kuncho nafa okyokola otya yazira kyembaire kulowooza kuba zira butinzira bulamu ndwalala buli saawa nebiseera nikola afuna kuwa boda mutyamyeko tumwize yakati mama niwe tojja kunsuulaga zira kwa alla kyali bagezi oba ali mwita agali bafuire ndakuba nikoresera ripoti nga nakati omukyalo na abali wange aiti diwaibwe twabafuire ngaza tyakumutwala ni muzika kwanze ile itaka kibanda tiri kuitaka tiri kuti kibanda ayiro simba kobera n'abantu banyigeza kuba bana munambe Yolisigira namba amutara kumenya ntambula ine omuleka woti ari mtuba kucho mwe ruchai nakabando kaoluzina nakudotiri bulungi ali yawe kuraza cyaya ate mundo mu kigasi azamere yalireko ari we kachai nakabando kaoli kyabara bagiye mu boli bakalito boli
abeewo aye nga amiza amakerenda makaya gakusize kumwona agamira makaya merere ebiseresi gatibaawo tulinga n'abalala nakudubaino kati bafaayo kumugambira abandi babagiye ku isomero amuyamba namuwako mukyalo okulengeza olisi yamuwako mukyalo olisi ali awo namusiga yamuwako aye butyakomye ekyokumizika kyona ikiriza ala kyali bageze nekyaitidi nga bwobona nfuna obuyambi batunamwizayo waibwe ye tusobola okutandikira oba nja kumukuuma ntya tolina kubona ini nondya nze katonda wala namba netufunamu kuli nfuna obuyambi n'abaamu endya omuntu walya nafuna obwidala benateera mwena awuna kunki wamuta kupipi akola ki abuti saawa eno yewawula bwegalula najja atya buti olwakika bula aba yajja ku mutoyi nga yavula yaki era namwe obusaka tugwagema wansi kwati sebakumbeeda kabobula aye buti lero akujja mutoyi kuba ekwandulu bagezi okujja ku mukebo oti n'ogwo za gloves kuba abamu ekivundu ky'amaanyi omubiri gwo buli ogwanaaba kufuukira ebyo muvaako bali ya brown amakenda gaasa omubiri siriimu aluma yajja okwidde endowooza nga era okulya kutono kala awo siriimu aluma ng'ozira bwidandabi aluma tubambweneku eri abantu abali obulungi nga balina akawuka nga beeyagala tulina omukyala mukwano gwaifu eyo aye akola n'emirimu gye abinuka ali kusomesa abaana omwana owundi ali ku university owundi ali kuliya kadaama owundi aye nga ali ku makerenda aye siriimu ayinda bwidandabi aye mwalina zazira bwidandabi alina amaanyi aye kisize kumuyita kuliya kuba ekenda okulimira nga ekyokunga tuga amaanyi obuzibu tira kubanko bati bafuna kwa leibena kizedi asobola okufuna amaanyi ate eddwaliro erimukolako tiri amaanyi ate nabangazazira busobola okumutwala edinda amuteye ku eddwaliro mukyusa ekifo omutwala mutasi azira tisobola kwenda kumulabira ku kitanda kubaza lwako omwana ayomuganda nti wamama baifabo yali mudwaliro main ayendayo omukano okukomoka aye bamwidandaba yaterera yalalokwira nafuya naye nadugumira abanebyokumira mwamaani bayogera ate omuwemere muwomera agirya katooka ako kafuna ofuna n'obuta n'obuugi n'omuwaaku ng'ali muku abaawo kale ndakulwana eno mboneke nga nsaba nange bampe ku buyambi ate nja kubeegayira banambe ku buyambi bwa NASABU leka tubone kuba tunafuna obuyambi ku mwalina waife onkomerere kuku otuwena butusa eno okuba oti oba asobola okujja kutaso yaaba eyo bamutwawe kutaso bakyusa tudda kuyizaako ku n'abaataso batukobere aye boonezira era bona bakuba ati abe waibwe bamuweereyo obwidandabi kutaso yoneeze bakuumira balwaire benda nga ali bubiino era niwona mutwala kutasa idinda baida kumala bamutwale nankali bamugo kitanda muri regional hospital idinda so eze bamukuumira so byona wabanga isemu kwa amaani afune kukulya asobola oba awo okwira yo wewe yaje yagweyo yaje na kigo woje na kigo bakubinga abazaire bafa aya asigalanga na ono imwe ezako kukijja nti abaana bagala bati amagano abalemereirwa wow mbwe kukijja baba ni mama ebafa nenumba yona yali yaitaka yona yagwa so ni mukyawoti tesobira nti ali ni wasobola okutokera twasaliwa ko nabanoko ebiyo no bibi banange tubone kale nenumba yona mama ali yekubye motanda wanoba mukumira wona enumba yene yino ndibo nali mu saya yona ena atero okugwa so mama leka tubone mbera wenaba nabya bya katonda na yabireetera na ine nteka davyo yendikirikizamu ifo tya twidinga buli kintu kibawo munsi katonda na akola ki so tubone ayinga mami nkwebaza we bali kukuuma omuntu oyo bambi nyebaza n'omwala yafiireyo we bali kumukuma tiibi yangu omuntu okusembeza omuntu gwoteidi n'omukumira n'omuliisa n'omusuza ali awo ali kumakenda ayemmere so bambi we bali mumbera yolimu wedonko byolimu nafolina bikuluma kyekikuluma magulu galugano magulu n'omugo obuduuza gyasitiriwulirako najja musikali
Ibugo bakama Mugungu street. Utuguno Mugungu babisiza jafu. Bwasana guno Mugungu wali mu pressure. Na pressure na lusa. Ayo kata lusanto. Kale omuntu wamugungu kubagana ino. Wow. Zena zamirembera cyovuga nangande kumutya. Abantu bangi bankubira kiwese bako omuntu wala feri yawo ina bongo ati tumuka ajja kufira wakati. Tiri katonda. Ile chaka ino bako mpaka mutibali. Kala yatamla mbetu ne. Kale. Neki sinani filiye mutuba. Yefulayo ko omuntu ngafuye obidane. Sobola okufuna ko omuntu kayina ayina mwete ya munambira ko kuba atuse. Alikwetaga poti. Alino omuntu ngana amungemera anamuyamba ko ebi. Kuba omwetu. Iga mugema ngwati akubendi. Kuna amana omwezi katinabi. Sobo kusula amana omwezi wise ngatanabye. Nazira namusitula. Luto musobola. Tawo. Kai wa mutu akayama katika bwe bwa butusoba kumukumbeda. Ate munga oziza mutu omuntu okubedira omuntu osho. Abantu abadanga bali bakalubiriza. Era abakolera osibibwa ezo kuba wapo. Eganya yavula yaja. Wakukutiririza. Era batiye wa motoka eyo, baza ba police.